Ibe byiza cyane kuri mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Mbaye ikaze mbifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse no kumererwa neza mu bice byose bigiye bitandukanye muherereyemo. Mbaye ikaze mu makuru atandukanye akomeje kugenda agaruka muri ekipe ya APR Football Club. Harimo amakuru menshi atandukanye, by'umwihariko ku hazaza h'umutoza nyuma ya game ekipe ya APR Football Club yanganyijemo na Etincelle, bigatuma itakaza umwanya wayo wa mbere yari mazeho iminsi itari myinshi. Navuga ko ari n'umwanya wa mbere yamazeho journée imwe yonyine, journée ya 23. Ntabwo byatinze ekipe ya Rayon Sport yaje kwisubiza umwanya wayo. Turaje turabigarukaho ko hazaza umutoza Darikonovic. Chairman yabaye open aganirira idangazamakuru, asobanura byinshi bitandukanye ku hazaza h'umutoza wa APR Football Club Darikonovic. Ikindi tuza kwibandaho kano kanya ni kijyanye n'isoko ry'igura n'igurishwa. Muraza kumenya amakuru atandukanye, amakuru mpamo y'ukuri muza kumva ndetse atandukanye n'ibimaze iminsi bivugwa cyane ku isoko ry'igura n'igurishwa ku ruhande rwa ekipe ya APR Football Club. Icyo ngusaba ni ukugumana nanjye ugakanda subscribe, ugakanda gutanga n'ibitekerezo bya muri commentaire kugira ngo tuze twese kwisanga mu kiganiro ndetse n'ingingo ziza kuba aziganirwa mu kiganiro bize kuba igenda neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Mwibutsa neza 100% ko nitwa Janvier Mukama. Icyo usabwa ni ukubana nanjye byonyine kuri YouTube channel ya Talent TV Show kugira ngo Imana ijye kwera umugisha kandi ugumane nanjye mu bice byose bigiye bitandukanye waba uherereyemo. Mwayikaze ku buryo burambuye. Ikipe ya APR Football Club ntago yagize impera nziza z'icyumweru nkuko abakunzi bayo bari babyifuje, ndetse n'umutoza ndetse n'abakinnyi yewe n'ubuyobozi bwa APR Football Club. Muri make umuryango mugari wa APR Football Club wagize weekend utifuzaga kugira bitewe na gahunda ya kuruse y'igikombe cya shampiyona. Ekipe y'ingabo z'igihugu ya APR Football Club ariyo nyamukanagira n'umundi iryo zina bayizeho cyane, ihatanyemo na ekipe ya Rayon Sport mu rugamba rwo gushaka igikombe cya shampiyona. Rayon Sport irashaka igikombe cya shampiyona ku icyo cya mbere kuva mu mwaka wa 2018. APR Football Club iri gushaka igikombe cya gatandatu gikurikiranye nta muntu ukoramo. Ibyo byose rero kugira ngo ubimenye neza nuko ugomba kubana nanjye ndetse ukabona kurikira shampiyona icyo cya mbere mu Rwanda. Aya ngaya akaba ari amakipe abiri ahanganye kuruta ayandi yose mu Rwanda. Niyo tuvuga umukeba w'ibihe byose uzabyumva neza. Ntabwo ari umukeba ku myaka, ni umukeba ku bijyanye n'ibijya mu kabati, kuko ugereranyije imyaka amakipe yombi yashingiweho urareba ugasanga nta n'impamvu aya makipe yagakwiye kwitwa amakeba. Ariko kubera ibikombe, kubera imyumvire y'abafana ndetse n'ibyo tubonera mu kibuga byose, aya makipe yitwa amakeba. Ekipe ya APR Football Club kugeza kuri uyu munota ni ekipe iyoboye urutonde rwa shampiyona, ariko yaje kuruvaho nyuma yo gutakaza umukino yanganyijemo na Etincelle ibitego 2-2. Ekipe ya APR Football Club mbibutseho gatoya ni ekipe yabanje gutsinda ibitego 2 mu gice cya mbere rwose, aho ekipe ya Etincelle yaje kwishyura ku mu minota nyine iza yishyura igitego yari yatsinzwe. Benshi ntago bizeraga ko ibi bintu bishoboka, ntago bizeraga ko umukino APR Football Club yasaga naho yawumazeyo gutsinda ibitego 2 mu gice cya mbere. Abakunzi APR Football Club nagirutse bumvaga ko game yamaze kuba irangira ndetse ekipe bayisoje. Gusa
ntituzi ngo byagenze gute, ntituzi ngo ikibazo cyaturutse kuki, ariko ekipe ya APR Football Club byaje kurangira itakaje umukino. Ibi ngibi akaba ari bimwe mu bitarigeze bishimisha ubuyobozi bwa APR Football Club habe na gatoya, ndetse benshi mu bakunzi ba APR Football Club bakomeje kugenda basaba ekipe ya APR Football Club by'umwihariko ubuyobozi kugira ngo bwirukane Darkonovic, ariko ibyo byose ntago byigeze bikunda ngo uyu mugabo ukomoka mu gihugu cya Serbia asezererwe n'ikipe y'ingabo z'igihugu, ekipe ya APR Football Club. So ikintu gihari rero, ikipe ya APR Football Club ntago iteganya gutandukana na Darkonovic shampiyona itararangira, sibyo? Mbabarira, icyo cyo mugomba guhita mukimenya none ahangaha. Jamani we yavuze ati niryo gutandukana na Darkonovic mubireke, sinababwiye ko azaza mutoza he rwose. Kamite nanagaruka nge no gukotinga igihe nkura chairman wa APR Football Club kwihangasa akantu kari kamfasheho ndakotinga igihe nicyo kivuga kuri iyi nkuru ya chairman wa ekipe ya APR Football Club bavuma mubaza ku kijyanye na Darkonovic. Guys, ibintu byakomeye. So ni mu kiganiro chairman wa APR Football Club yagiranye n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA, atangaza ibintu byinshi bitandukanye biza kuri televiziyo Rwanda birumvikana. Yagarutse ku mutoza Darkonovic, neza. So gusa yavuze ko nta gahunda ihari, dore n'ahangaha biri buze guhera. Yagize ati ntabwo byashoboka ko umunyamakuru ashyira igitutu ku mutoza agakinisha umukinnyi utabikwiriye. Ntabwo byakunda ko nge chairman mbwira umutoza abo akinisha. Hakenewe abandi bantu banumva inshingano bakwiriye gukora mu mupira. Yavuze kandi ko mu bindi bibazo biri muri ekipe ya APR Football Club bigaragara, ariko mu gihe shampiyona itararangira nta gahunda ihari yo gufata umwanzuro cyane cyane ku mutoza Darkonovic yasabwe, kuko ibyo yasabwe hakiri amahirwe yo kubikora. Akaba ari uko bimeze. Chairman rero akaba yakomeje avuga ko ekipe ya APR Football Club ndetse inateganya ishaka no kongeramo abandi bayobozi mu myanya itabafite, harimo umuyobozi ushinzwe sporting director ndetse n'umwanya w'umunyamabanga wa APR Football Club ubu ngubu uriho Lieutenant Colonel Alphonse Muyango muri rusange. Akaba ari uko gahunda zose zimeze, agano ka feri izimeze. Indi ngingo chairman yagarutseho nge ntaza kuza kwibandaho cyane, ni ikijyanye n'irerero, ni ikijyanye no kurera abana bakiri batoya cyane. Birumvikana ekipe ya APR Football Club bifite mwe mu makipe amenyereweho gutunga academy ikomeye cyane, ikomeye cyane. Ikipe itunga academy igemura itanga abana, urumva ko ni kimwe mu bintu navuga ko byaba abimeze neza cyane. Gusa ikindi kintu gihari ni ikijyanye na transfer ingana ku musozo, niyo ngingo ya nyuma ndetse no kuganiraho. Mutagira ngo ndaza kuzanamo ibindi bintu, niyo ngingo ya nyuma ngiye kuganiraho. Tumaze iminsi tubona ku maradiyo atandukanye ku itangazamakuru bigiye bitandukanye, hari inkuru nagiye mbona abantu benshi bavuga bati ekipe ya APR Football Club ku banyamari ku buryo bumwe na bumwe cyangwa se iki n'iki, ariko this time munyemerere tugendane muri uyu murongo. APR Football Club bamaze neza kubibona, urumva bamaze kubibona ko bamaze kubibona ko ekipe ya APR Football Club guhaha byoroha ari uko iguze hano mu karere, sibyo? Ikintu gihari
nabonye inkuru zitandukanye urumva bavuga ku munyamari, ku munyamari sinzi ikintu iri kucyumva. Bari kuvuga ngo APR Football Club irashaka kuzana top scorer wa Mali muri shampiyona yabo. Kanzenda mukubwira neza mukubwire ariko kugira ngo ngiye okay. Turebe hano niba baza kumunyereka iyi sezo 2024 2025. Aya bari kumereza ibindi bintu kandi ntago mbishaka. Gusa ikintu gihari ya iskonde ndayimanya neza ko baza kubinyereka. So ikintu gihari nuko equipe ya APR Football Club nta gahunda nanye. Okay, reka mvuge muri ubwo buryo. Gahunda yo kujya gushaka abakinnyi ibwota amasimbiyo ntago bari kubishaka. Barashaka kugura umukinnyi hano mu karere. Umukinnyi utazagorana gukurikira, utazagorana kureba. So ewe mukapo witwa Sise so top scorer ni kubura izina rye. Gusa ikintu gihari cyo nago APR zigira igura umukinnyi. No. APR ifite isoko mu gihugu cy'Ubugande, abakinnyi batatu bagomba kuva mu gihugu cy'Ubugande narabikubwiye. Aba bagomba kuvayo ni Ronald Sekiganda bitwamugarutseho. Diri yamaze kuba na closed, birashoboka ko yamaze kuba closed 100% ko uyu mukinnyi we agomba gusoza shampiyona mu gihugu cya Uganda. Ahitaza inaha. Urumva nuko rero ibintu bihagaze. Sibyo? Umbuze top scorer amari neza muri shampiyona. Akina Real de Bamako. Ya birashoboka akina Real de Bamako. Abami igifaransa cyinshi cyane. So nshaka kubanza nkareba neza top scorer amaye. Gusa ntago azaza muri APR. Icyo cyo ndakingubwiye wenda ushobora kuba byumvisha ahandi ahantu hatandukanye, ushobora kuba byumvishe naye, ariko APR ntagiteganya kumugura pe, ntagiteganya kuzana uwo mukinnyi. Ntago ari buze vuba pe, ntago ari buze vuba. Icyo ugomba kumenya icyo nuko APR Football Club igomba kugura mu gihugu cy'Ubugande ndetse na hano mu karere niko ibintu biza kuba bigenda, ndetse nako ibintu biza akoroha. So ndamya neza ko buri muntu wese hano amaze kunyurwa. Iyo transfer ngiye kambasezanye ko nza kugikurikirana neza, gusa nabonye biri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ndavuga nti beta ko nzakabwira abantu banyumva ukuri kuri ibi bintu. Ariyo mpamvu nafashe detail kugira ngo ngaruke kukijyanye na transfer. Nabonye ibitangazamakuru bitandukanye birimo Isibo Radio babitangaza, ariko ndaje neza ikiganiro kuri iki ngiki ndaza kubareza detail neza 100%. Ngaruka no kumutoza wanenze APR Football Club uburyo iguramo abakinnyi. Imana ikomeze barinde tuzegura amande makuru yacu. Atahani twa Janvier Mukama, mugire ibe byiza.